Znate li da je Dante Alighieri bukvalno isprozivao kralja Milutina? Nalazim se u drevnoj italijanskoj Raveni, gradu u kome je sahranjen Dante Alighieri, veliki italijanski pesnik, tvorac čuvene božanstvene komedije. Komedija se smatra najvećom epskom poemom italijanske literature kao jednim od najvećih dela svetske literature. Ono po čemu je ona interesantna za nas je što je Dante bukvalno isprozivao našeg kralja Milutina. Navodeći ko će sve da bude u 8. krugu pakla, Dante kaže: i norveški kralj i Portugalije tu biti će, a i ona iz Raške što slabo viđe novac Venecije. Božanstvena komedija je nastala negdje između 1308. i 1321. godine u vreme vladavine kralja Milutina. Dante je hteo da kaže da je kralj Milutin falsifikovao novac, zbog čega će da završi u 8. krugu pakla. Međutim, to nije tačno, kralj Milutin nije falsifikovao novac, već je kovao novac iz svojih rudnika srebra koji je bio manje težine, zbog čega je u jednom trenutku došao u spor sa Venecijom. Inače, 1305. godine novac kralja Milutina je potpuno preplavio monetarno tržište grada Bolonje, istisnuvši njihovu valutu. Trgovalo se našim novcem sve dok njihova vlast nije reagovala i vratila sopstveni novac u svoje ruke.